Nirmala Kenyam kana dial content barwani lingwasame ka Nur Online TV channel. Bia kamal enda manduni chan kwasnya ka malaya nong roina gwasame. Bana roacha ka Quirington kontelat ka rodia rewika South Sudan. Lernya mabana ling korichi to kam jani kene dini SSPDF lo ka jang ka rodian. Kula dini SSPDF la South Sudan People Defense Force kene ne de kontela hali jani. Bana jeling ka kore bana roach ka kavadan cha kaf nare wich ka juba ne ri chop ka jan ngwani bakel no bana joma ban joling yo kenyam chan right ka rega dan ci to gwasame no dio jen go sha turme shanen turmnen yana me e wud janka me jal ka mach no gwad me shala no shinetin kontin la jang wa shikrum ke deni SSPDF mishirum ke dini SSPDF ano wa sharam kel chajanak ka chane dang diech chagmu ka bot kor link kona me kor jane karodian nyine jang karodian ano report pai benen wala ka chang jan dang ru kel me ka pai baro ron kin dang ru jan dang ru diech ano shimane jane kene dini kirma yadit of course kan dial ke jang dundone de content ka SSPDF chirmesha ngaj me change chana jalar ngo cha de ni agole for shaga nangre wichin winemi ala de ni tet ne te konte fight train ngayena dala kelungo ne de tot no kene de kona yos ke kume kirme yadi den tama no waken shika clash ka jo mashalat netin kontilla tenta kalwang ke ji authorities ka leg state na shikan larno shideni SSPDF kana ngwane jana shikarum raiwe karum begis county ke Saturday karunwang awan wenamo chane dang die cha chumoy ka bot karam kel mi shanak aken ka jo rana shikan lat gwasame mantu kor janane wa kana wa yan kene ka sharmanga yeno kap ka mach ka jang la kana on go de kan mai de kan ga kap ko de ko la nyot noren go cha kamne mai kun karodun jan melel kana according to the acting minister of information and communication in Lagos State William Kojikerjo the clash erupted after 2 cars were stolen by criminals and the case was reported to the force in Pakong Payam. Wana many ke ngwani tidong chikanok chikan ka kwal ngwani jana karodian and when mo shwaka chujo kan de ni SSPDF no we akaba kan de tone ko de meken de ka kaf no ka dong de kan kayen so na me jo mi chikan la de kan chike de ni chikan gari aleka ray wichin winami ko bikan meken bikan ko kaf ka cha jibun no ko ngwani jana chigama ngai kone no tilala kan dial akum kirma yadi rewdi dial ka kach no shika talks jome janana godi yana ngaje no charam kel chajanak no kane dang dieti cha mo ka board ere ka manana chi talk so agenda na gore de nyod yana me namane akur jani kamdin korudin de niken kana haliken bana wuka lerdo diana dana de kono ling man togre wike juba of course gor kono de kon madan lerdo re wike juba de kono ling ashire mangai kono to kon ka gad ba ka nedin konen dong de tere wike juba la garden konen chakef nana men chalat gwasame anetin kontin tekalwang no wude me wun mishal ke South Sudan Police spokesperson Major General James Monday Enoka gente ka rany chalat gwasame mugorno bakula nyoka yekel chimenen jana mone na jawdan chalat gwasame jene South Sudan National Police Service chicken ne to shop ke janwani bakkel chicken ka kep atilat ken wone to ke gangster ni ken itin kontila na the negre which ke juba kini kon la kwak la ka kwalke mai ken nat ka wer ken de janwani bakkel shaka kep tradian command shop ko bakkel kab kare wi ke juba no ke area shal ke shirkat no kep ke division ke sector 6 nying police ni ne de sha lon pin ko bi kenetin content ke area ne tin go keno kenetin content lat ke weje jacket na ka wer ba ka kep kan dial chikala no ne ne chane to cha ka kep ka wate ka kwaktung wande cha je ke kwaktung wande cha je kenetin kon tin cha kep ne jen wande bakel watin cha kep wa cha ka mech
madden ni tienten kon ka cha ka traditional weapon chet ka panga ne ke man chal ke e yame no cha jeng mun bani no kan many queen berten kon te la na barke ka ka wati cha ga jek ka cha ngajin wone ti ka criminal ke gane ti la na da na ka wer ku je mo security chikan ka kep kan retone akane de janwan bakel cha ka kef kamandang janwan bakel kamandang bakel widian no ka jodin mishala da watan en kon ya kef kan wa kane ja kon yena wan no wal cha yena wallo ka criminal bane kane kon ya tanin kef she is police spokesperson James Mande kam pai kontur den gwase me te ga jodin michalat janatan natin kontin tin cha kep wacha ga non tandien kan tin kan kep jana ci gordien barata mi ci woki stene ken stene toni wa ke stene kon interwi ke sa Sudan no na ketin tiek ke juba wacha gordien barten no ko cha ga bejek antama top kan ler kan e dial kontin te ke stene ke la kwarno de ne de to de kan yom kap ko ke ken ne gasne che ngai kon no dolen tiene den kontin ngai kon ke no dongwe ke no ke chuer ke kanang nat no ke mesken ka kuang ka yo buka nyin kam ni ken karodian budi je beken kala chagu jeno ken ba ka kep ka ba ka nang kor chire mangai kone no en ko da nang ka ten of course nang ka don wer nang ka nasir no te chanling medan shiga kainen go isha na cha ka nang de ni ku dang ba ke le cha kep la ka nang ka kere nyalan tama duno cha ka ngai ka tan yen chikan tere wi ke juba tan yen ka ne ka nasir che mangai kono nasir front line ko jen gwada ande ko te ten kam jane kan wer so la ka nang ken winemi anyok mon bi angaj ne recap ko ti chike jang karodien mete ga gan wer batit ten ke ga nyam ne ka cha ga jikan gwada na lat ken de jekten kan yal kap ko ken dial so tera ma palke another information dana gore de nywa ye kel bo yene dial kon ling roine gwas mi special ne de content tere which ke juba ano gore jeno de yeruden gang ko en kap ko natin jin mi cha jo jek ke rianen kona shalat no ke rian te jek no ko baju je jiram la geng ke ter jer la de wichin ginemi baji del kap a chang kan mi jek en ladba ka cha suspect che mangai kona cha ram mo lan wer cha gor no baje nen so mi cha je nen e mazo de je kap de je las ko blue hours sirman dan ngai no blue hours tyang ne tang wanti cha kap cha yenten da kane tona china roi ke kwiden e kumela ka wialu nyoyo mi cha ka kep ke baga nan kor chire mangai kona so jo mo gorno de yana ling ko de na de ko dien gang chwa de gorno ba ye mo kare kan itin kontin chare leka en wo bana ba ka kep ko juba so lat kona me lero den tamma ka gore ye yendi alno biate ka lingten jen jo danan gore de nywa ye kel kor chato kam jane ram kel chane kane dang di te ka bot ken re ga dan tore wi ka juba gwal dana kap ke ne chal ke gangster neten cha kemne jen wanen bakel radiant mandang bakel teketin ene biate kamal ban jekal radian bye bye